Kaon guys, sabayin mi ninyo manglaag ta dito sa Davao Oriental. Mukha taas gyud nga kusog atong tigumon diri no kay tulo ta kaadlaw diri sa Davao Oriental. Nga padulong na mi ani guys, nya medyo gidali-dalian mo ana kay bilin pa biya namo niya motor dito sa San Isidro Batubato. Kini nga time kay ni transfer na mi ani sa sakyanan kay medyo luag-luag naman kay gibilin naman ang mga bata. Nya padulong na mi ani guys, first destination namo kay sa Darport, Barangay Macambol, Mati City. Sa pagpadulong pa lang namo diri, gwapo na kayo og view ang imong mga makita. Wala mo katuod guys, pwede rin niyo i-search sa Google Map para makatuod mo kamo nay bahala dali ra kay na. Mao na mong biyayon guys, 20 minutes pa para maabot mi sa mong adtuan. Basta kay gwapo kayong biyog, mo tan-aw ka sa wala, makita nimong dagat o dito na pud ka sa tuo, makita ni pud nimong bukid. Kani guys, kinaabot na mi diri sa Darport nya pagsulod na mo diri kay sirado man ang gate, nagpataka-taka ra pud nimong tour guide diri. Nya ingon pa siya kay siya daw bahala, siya daw muna og pag-abri niya kay sirado man nakalakman, kataka lagi. Nya sugaton kaniya og atong kong turn perting impasa na to diri. So mao to guys, kinamalhin mi kay kana ding dalana, mao din na siyang daan nga dalan karon kay gibalhin na day kay naguba na diha mo tong adto na pud dito sa unahan. Sa gustong mo adto diri ayaw mo dito sa unang naay pangalan nga Darport, dito mo sa unahan sa ikaduha kay mao to siyang tinuod nga dalan. Isubay lang gyud na mo og maayo, medyo layo-layo gyud siya pasulod nya pag-abot na mo diri mao na gini siyang tinuod raon na nakabutang nga pangalan nga Darport. Pag-abot na mo diri sa entrance gisugat mi ni ma'am, nangutana din si ma'am kung naka-booking ba mi o wala. Nya ingon din mi nga naka-booking mi ma'am kay na si Elias diri kauban na mo. Nya karon day ngayo 3 4 guys kay naay tinikaran festival, naay mga reggae band. Naawa lang ninyo silang FB page, itag lang nako kay kapoy nagahigi sa isa og unsa ng mga bandaha. Basta kay gisakay na mo si Elias diri, tanawa Elias inside dara, nagpa-picture na si Elias guys. Pag abot na mo diri sulod, nagsilip-silip sa miug asa gwapo diri pwestuhan, nya mao niya mo napili diri guys kay labi kay ligid-ligiran, dako-dako sad. Dool ra sa gripo og sa CR, dili na magadto-adto og layo. Nya mao to iyahay na mig pwesto sa mga tent, iyahay na og sit up kay para masulod ng mga gamit. Kung ma-sit up na ni tanan, syempre tagay dayon unahon gyud nato ng tagay bago magluto og paniudto. Kay samtang nagaluto tagay-tagay sad ana man dili mo yung nana, tik sad mo yung nana mampud gani mo. Di na magay mo mukhaon no sahay kay maginom ra unya kana guys kay nagsugod ako og luto diha. Nya mao na mong pulutan guys, nya gay nagmayar gud ang importante diha kanang kanaw kanang nasa tunga mo na importante diha. Awa ko okay na mo kuana kay okay kay ko nang isa ka buko katong gamay sila kami kusog mo inom. Nya kana guys kay nagluto na ko diha, giuna na ko nang kining adobong posit kay mao man nilang request. Wow, nakurata ng isda guys, naldubok ko dugahat sugba po og posit guys kay mo may request nila ang uban gadubo na to mo nang nabilin kanang dagko-dagko. Nya salamat pud sa panahon guys kay medyo ni angay pud siya ba kay tugnaw na gani diri basing walay init samot na siguro og muulan. Dili sa pangatik guys, lami jud lang area diri guys, maka-relax jud kag maayo. Mo to kay giluto na pud ang kanon guys, nya gibalyan lang pud na mong lamisa kay diha lang daw may mga on pagkaluto sa kanon mo to kaon na dayon. Sa pamay dugayan nga gutom na kayo, labi nagnakinom-inom na ka. Adto mo diri guys, kailangan ranger jud ka, di jud ka pwede magparty-arty diri kinahagan imo sa campsite. Gusto pud mo makakila og kining cottage og lamisa guys, naa man pud diri. Mo to kay ingon sila mamalhin daw mi dito sa tabok sa sapa sa kilid, dito daw mi maglamisa. Awa ra kuno sa kabuang ang reveal bar gisagol dito sa mga street foods. Aw lami man gyapon, labi nagnakinom-inom na ka, awa na pakialam mo basta kailam mo nya labi nagnakadagadaplin sapa nya perting bugnawa diri. Best jud kay diri guys, di jud ka mahayan, tanawa gud nilang tubig o perting tanawa nya dili bitaw ka na pareha sa uban nga nimo nga maglupad-lupad nga lamok. Gabi guys, wa jud kay mabatian nga lamok, sa kuha lang po experience diri ha. Awang mga bato perting lipaya ana gud si Sushin nga buang nam siguro ni sila na ignorante man. Pwede sa kay mo mag-burn fire diri guys pagkagabi. Kini guys kay buntag sayo na din wa jud ka video pagkagabi kay medyo chuli-chuli na gyud nya katugo na kayo hubog-hubog na. Lami kay mong pamahaw diri guys kay kabitsi nga ladbong nya sabay kining bagid-bagi dayon kay buntag sayo. Pag humana tok bagid-bagi diya guys, kaon lang ta dayon kay sahon ra nato na pag-uli. Kay testingan din na mo ang drone diri guys paglupad kay diha ra man day kutob kay masangit man sa kahoy wala lang namo ipadayon. O day na among unang destination sa tulo na mo kaadlaw nga laag diri sa Davao Oriental nya atang-atangin lang ninyo ang part 2 dito na butas taas sa bukid. Kung daghan wakwak nya daghan og sigbin dito na lang po to sa part 2.